morning. Vi ma faafeteia leaga lelei o le atua o lenei taeao. Faafelo atu faatalofa atu ia i le fanau po le aiga o le atua. Ina umawhai on tātou wheloa i pue o manu i lenei taeao fou, taeao mātangofie. Faafelo atu lea i lo outou pa ia e meise o lo outou mamalu. Mai lava ila na unti ita ia wao pa sawili mo le whalitua. I o le tātou komiti. I lau tustusi e meise o le tau oloa faatalofa atu. Le whaangaloina foi ia te itei mtanga luenga o le tātou ngaluenga. Le ngati leo lava loa ngaluenga Samoa tu to tasi. Mai maunga te tele se iao o le whanawiti. A vele ni tu la eo folo fatu mo whaatalo fatu. Ia te utou le nei Taeao. Le whaangaloina si o tātou tunu o Samoa. Wo au me mo mai masani e masani o na mai mo mai a tātou sauninga o leo Taeao. Talo le nei Taeao i ele whaamnianga le tua. Au tātou tāpua ia te ia le nei Taeao. Tu whaatasio tau FINAGALO mo tātou loto. Ia ole a mateina le tātou sauninga o le Leoleo Taeao le nei Taeao. Ia iai ia le whaamnianga le tua i la tātou tāpua inga. Ai ole a iese Pese Faapitoa. E te tala inai ia le tātou sauninga o le Leoleo Taeao le nei Taeao whaamnuia le tua i le nei Taeao. Ia whai masulu e mumu lohola ua whai nei ia o folinga ia Yesu I laua mio lelei ia ave aupe selau I ona lo toa Ia fua pe I fua lele Ua ia ma na o mana o ia Ia fua pe I fua ma na o mana o ia O lea punou me outou au O lea au te ite inei tātou se talo Nganga po iae o eolo mātou whaia o ngasili O eolo mātou fisosoani O eole sa e moe ulu, moe vai, sa e malutia, ma e puipuia le soifua ma le ola o lau whanau. Le nei Taeao o mātou o la whai ma sa ili atu I la uafio o eole atu o le tama, mātou o le atu leilo wanganga. I mawhai ona pa I FINAGALO ma o mātou loto, I o mātou longona le tāua uafionga. Ina ia tāpasaina la mātou savalinga ili ni aso. Ina ia manuia whiau o ngaluenga mtiuto la mātou whenga iai. A o le vi inga e fu iatu I atu. Oe, whaongaina lau mea whengaluenga whatauwa ai le nei Taeao. Ia whailoa o Yesu. O iatu mawatu iatu o lo vi inga. Amen. Ole, matua ole, Leoleo Taeao le nei Taeao. Mawale le tusi o mua Tesalonia lo nam tau pue wha. A olono fu I pue tolu. Ai ina ua sa ili atu iai, fōlinga mai e le ngata le fōi puetolu ia le fōi pulea. Ia ono o whaawawina lea mai le fōi pue whāwha pue lima. Ia se ia o ina whaiwina ia le whasivaenga po o le mau AUTU mo I tātou le nei Taeao.
ai wo highlight inga ia le mau autu le lanu mumu silsila ia la ufita wina le nei Taeao ole finagalo fo ile nei ole tua ia FAAPAIAINA OUTOU ina ia faamamao OUTOU male faitanga fa ia taitasi OUTOU mai loa ona fai o lana lava ipu male FAAPAIAINA male taulelea fa lima aua male tuina nau ole manao fa peonu ese ua leiloa le tua silsila lea u faitaua ile fa peritania. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in signification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God. Na ia le autu o faautu ina le au mo itatu le nei Taeao o faungaina lava le mautu. Fa me leu tala le au Leoleo Taeao. This is the will of God, even your sanctification. O le finagalo o le tua ia FAAPAIAINA OUTOU. Amen. Fa me le mori mo le tusio faalinga o lona mtau po lua sumal tasi. Aolona foi pelu sumul fitu e whaapea o le langi le atatu te o atu iai fa mai ele sao atu ai lava se mea le anga e tasi po se fai se mea inusia po se pepelo. Amene. O lona winga o le tātou tāpenanga le wha moe moe le langi ma le hola whapavau i e te tau ona e soifua mauola i se soifuanga e whetaui ma tala whiangai ma le tala lelei. Le tala le lei ya Yesu Kiriso. Fa maila le AUTU o le au mo i tātou le nei Taeao o le finagalo o le tua. This is the will of God. Ia FAAPAIAINA OUTOU, even your sanctification. Tolu nei fesili o te fia talaina ai ia le Leoleo Taeao le nei Taeao. A umaloa fesili e tolu. Ona mai a leo le tātou Leoleo Taeao. Silsila iai. Fesili mua o aina tu sia ia upu. Who wrote these words? Ole, famile, nai vaenga ina wasuso atu. It was Paul the Apostle. 1 Thessalonians 4 is the 4th chapter of the first epistle to the Thessalonian in the New Testament of the Christian Bible. It is authored by Paul the Apostle, likely written in Corinthian in about 50 to 51 CE for the church in Thessalonica. Lona winga, o upu ia na tuusia ele apostolo Paulo, fai mai ole ile lona whao tusi, in the 4th chapter, taupu lona whao, ia o isa tuusia mai ai, lan tusinga mua mo Tesalonia, ile whenga inga fau ile tusinga mo tangata kirisiano, tuspaia kirisiano. Tuusia la apostolo Paulo, mai I Korinito, lona wingan tuusia mai te tono Korinito, ile vaitai mea 5 ile 5 tasi, ia ti a tausanga atali. Amen. Lona winga, na tuusia e Paulo. O le fasili lona lua, second question, to whom did he write it to? O ai na tosi I ai. Silsila. Na tuusia ele apostolo, mo tangata Tesalonia. He wrote it for the people in Thessalonians. But there is a mixture of culture. There is a mixture of people in this nation, in this small village Thessalonian. Olo wa yei tangata Utaya, there are Jews. Olo wa yei nu ese Gentiles, even Greece, tangata Eleni. Ia matangata Kerisiano for the new Christians. In other words, the one that just got converted from the Gentiles, from the Jews, from the Greeks. So we have a multicultural organization or society here in Thessalonia. Lona winga na tuusia Faapitoa he Paulo mo tangata Tesalonia. Sila. Our third question, Isaiah, why did he write these words to the Thessalonian church?
Ai se ana tu sia, what is the purpose? What's the message? Let's get into it. Au fai taua mo o toa mai. The purpose of these message, silsila iai au ili ili, the immediate section 4 or chapter 4, 1 to 8 was particularly necessary in the view of cultural background of the Thessalonian church. O le atatu o au ili ili mai, ia le taimina tu siai, ia male talaanga, ia o le vai taimina tu si Faapitoa ia Paulo, ma tātou maua mai se ata mo i tātou mo se whiau mo i tātou. Whamai e uina iei tangata iutaia, sa ia e te ila tau le tūla whonum, ai sa iai le whiau mo tangata anu ese, these Gentiles had come out of cross adultery, o le whiau mo tangata anu ese, ina ia o ese mai leo langa e ifo i tupua. And even though they're coming out of the normal way of living, they worship idols. Tangata e tāpua I tupua. Whamai sa with had little or no restraint on their moral characters, especially in the matter of sex. Lono winga, o lo utau mawhai ave ese mai lātou, mai le soifuanga masani. Po o leo langa o lo ua soifua maolai. Pe hao o I mea tau whiusua inga, o lono winga, si tātou ili. In fact, prostitution was a very prominent part of their religion life. O le soifuanga, si tulau o le talitane, po le whaitaanga, e pei o se mea well known po se masaninga. E leo se mea e fau. Amene. Ai pei o leo langa lea sa soifua maola I tangata Tesalonia. E ola I se o langa whaitaanga. Pe ola I se o langa talitane. Amene. O lea la au mai le whiau. So we have a culture in Thessalonian who's living in a life of adultery, fornication, prostitution, and they're living as it's a normal thing. And Paul is trying to give out a message in a multicultural where there's a lot of conflict. O leta mo fai Paulo, e avatu le whiau I te tonu o Tesalonia, ia I le mea e tele maifo I tupua I tele o tangata. Amen. In fact, prostitution was a very prominent part of their religion life, since the worship of so-called God involved the use of temple prostitute. The moral climate in the Roman Empire was morally decadent. Immorality was a way of life. O le soifuanga anga sala ma le toilalo, wa pei o se masaninga, o le soifuanga le saola iai. Saola ma soifua I tangata Tesalonia. And thanks to slavery, people had the leisure time to indulge in the latest pleasure. Silsila iai. Whamai le taimi lea o lo uaofi mai le polonga. O lo uaofi mai tangata fui o na tane o na fine whaapolonga ine tono Tesalonia. Whamai le whaamtalanga. People had the leisure time to indulge in the latest pleasure. Maua taimi pahanga noa, ma taimi ava noa. E pe o mea o whaitaanga, ma mea o talitane, pe e mapu iai tangata o Tesalonia. The Christian message of holy living, o le whiau leo langa FAAPAIAINA, was new. O se whiau e fau. Amen. It was new to the culture. O lono winga, o se whiau e lema sani o na whaalonga I tangata. O lono winga, e fau le whaalonga tangata Tesalonia. And it was not easy for these young believers to fight the temptation around them. O lona winga, o lea iei le whanau o le tua, whamele moli mau ina usu atu, o whaato a tolu masina whamasina, talu ona li liu mai ia Yesu. Ai ono ua iei le whaafita auri, leanga o lewa ai atu I le talitane, o le ifo I tupua, o le whaitaanga, so there's a whole lot of problems in the environment where the Christian people are. And Paul is trying to bring forth a message in a very complicated environment or surrounding. So it's not an easy message. Amen. Sila of Asolo. Look in the screen, look towards the screen as I'm trying to go through the background and where Paul is trying to bring forth this message. Pointing to the fact that Greece, tangata eleni, Greece immorality had always been quite blatant. Barclay also quotes Demosthenes, who said, Yele moli mawal tangata lea, ia ile soifuanga anga sala o tangata eleni. We have goddessing for the sake of pleasure, lona winga.
E yei te mi fo lele ave lau ta avale e fai. Ai au mai lau courtesy car, you have a courtesy car. Amen. Ave lau ta avale fai, ai au mai lau courtesy car te whaonga. E te whaonga hina mō sina taimi. Fai meile mori maua tangata ia i le soifuanga o tangata e leni, le soifua mo lai. E iai tangata fu e pe they're just using them for the pleasure. Lona winga e mo moesi tulo pe faitaanga, pe talitane fatasi. Ia e wana o se mea fia hai. E i tangata e mo moe fatasi ina ia fatino le fianga, i le masaninga fa le eleni. We had concubines for the sake of daily cohabitation. E iai ia au na fo ia po slavery. O tangata o leno no fa atasi tono fale. Ia e mafuta pe mo moe fa atasi tuloro putu sao. Ia ina ia mafai ona mawai ni whanau. Amen. Lona winga a o ina o se langona ia i tangata ina ia whaatino ina langona whapene. Ele ai se whaingata. O lona winga wa i tangata i fafo, i tangata i tono lo fale. We had wives for the purpose of having children legitimately. Lono winga, e whao ngā si tulo, lawa wā whaipoipo. Ia e te lua moe ina ia maua lau whanau. And of having faithful guardian for all our household affairs. So ia ho oi tangata i te tono le. So not only you have a certain group of people out there just for pleasure, you have concubines in your house, and as well as you have your wife. So there's 3 category of people where you can enjoy yourself, and that was normal back in the time of Paul. So it's a very difficult time to bring forth a sanctification kind of life. Amen. In Greece, home and family life were near to being extinct, and fidelity was completely non-existent. I te tonu o le soifuanga ma le o langa o tangata eleni. O le mea leo le wha maoni i le tangata e to tasi. Po o laua wa, e le o se mea e masani o na maua. Amen. Ai alona winga, ia o le pau le soifuanga ma le o langa. Po o le background, po o le environment, po o le awha inga o tangata ia. O le atau mo whai pau e mori e tueli whiau. Sila la. O lea lai au tau whai paulo e avatur whiau. Let's go back to our text. So we have a multicultural kind of environment in Tesalonia. But Paul is trying to bring this message because there is God's people e iai tanga tau le tua le te tonu o Tesalonia. Ma tau mu whai e moli ma iai whiau o le finagalo fo ile ni o le tua ia FAAPAIAINA o tau. So it's a test. Au mailo whiau, ina ia whaamamao o tau ma le whaitaanga. E te vaaya tu soifuanga o tangata e leni, e vaaya tu soifuanga o le neila rolangi. Amen. A whaalata mai ai tāua. We are living in end times. Whaapeo na iei le teimi o so toma makomoro, sa susunua i le tua, ia le teimi o lota. E whaape nāfo le teimi le utai ai, wa amata o na avea le anga sala, i le whaaso toma ma le whaakomoro, e pei o se masaninga. Ai au mai le whi awa le atua mo lana whanau, ina ia FAAPAIAINA. Amen. Ia whaamamao e se mai, male whaitaanga, sila fupe wha. Ia tai tasi o tau, ma ia iloa o na whai o lana lava ipu, male FAAPAIAINA, male tauleleia. O le whiau le au maia mo i tātou le nei tae, o le whiau moa. Whama ia te itasi o tau mai loa o na whai o lana lava ipu. O a maila wipu le nei tae. Amen. A e sila i le mkuka e iai ipu mafolfola, e iai ipu whaafu ofu, e iai sasalaiti, e iai ipu ti, e iai sipuni, e iai tui. There's all kind of different plates in the kitchen. Amen. E whapena foi ia le sila le tua, ia te i tātou, i le whanau le tua, e ese uma a tātou ipu. E whamilwhi au, ia te i tasi o tau, mai loa o na whai o lana ipu. O lo o tau talai lo soifua, mara uola, FAAPAIAINA. Amen. Langa iei ipu foi e matongi fafo.
ai o le matua fōlinga la le lei au tito. I fu I pue vai atu, i au le leifaf, ia ai ta e solo pito I te tonu le. Amen. Ora uta tano le nei Taeao, le a inga o le atua. Ia a vea ta ipu o ni ipu e FAAPAIAINA, silsila. E le ngata e FAAPAIAINA a ia tau le lei. Not only it is sanctified, but it is honored. Amen. Aua ma le tuina nau o le manao. Whaapeo no ese, whaapeo tangata e leni, whaapeo tangata no ese e fia I whaitaanga fia le tuina nau mai aua. Aua ma le tuina nau o le manao. Whaapeo tangata no ese, o le ala mea tupu tangata, la tupa mai ua leiloa le atua. Amen. Sila le au mo I tātou le whaipoe fitu. Wa mai nei upu peritania, God has not called us for the purpose of impurity, but in sanctification. Awa le iwala wina I tātou e le tua, ia a mio leanga. A ia FAAPAIAINA, le ainga o le atua, ma le whanau o le atua nei Taeao, a maila wa mio nei Taeao. Whaamata o oio stangata o tā uon tangata a mio le lei, ia po le a mata fo ni aso I le a mio leanga, o le talo nei Taeao. Ia suia I tā ua. Ia vei ta o ni ipu e FAAPAIAINA le nei Taeao. Amen. Te oso I lau ta vale te alu e te whainga luenga. O whea lava le me te anga I ai. Ia FAAPAIAINA la wipu. Aisia, le anga o le e sila le atua. O le finagalo le atua. It is the will of God for us to live sanctified lives. Amen. Le iwalawina I tātou ia mio leanga. A whai tātou te mio leanga lo na winga. Ia e sau se Taeao e te leto e nofo mai e o te leto e tua tu fo. Pe sau se Taeao e fiu mai e susu sonu le afi. Ai o le finagalo le tua. Ia tau lau o le wha moe. Amen. O lo wafu sisina, o lo tingahina, o le wha malingina, o le toto, o lo au nanga te tau tua I le tua. Ia tau lau o le wha moe le langi mo le o le wha mbau. Ai a mata tu le so. Ina ia mawhai ona FAAPAIAINA lo soifua mo tātou ola. Amen. Our last text for this morning, John 17:17. Ioane su fitu sumal fitu. Ia FAAPAIAINA I lātou I lau upumoni. O lau fionga. O le upumoni lea. Whanau le atua le nefiafi. O le fionga po ia le atua. E FAAPAIAINA ai lo soifua ma lo ua. Amen. A o ina tātou sia fionga pa ia le atua e FAAPAIAINA ai lo soifua ma lo ua. A o ina tāu sita ia le finagalo le atua e FAAPAIAINA ai tāu. O lau ngangana, o lau savali, o lau tu, o lau ngalue, and whatever you do. Ia mawhai ona FAAPAIAINA ai sea. Ina ia mawhai ona tātou maua manuia. Mai le atua. Whamanuia le atua e whiau ngā ruenga matiuti o le nei Taeao. Mai atu mawatu ia te ialo na vi inga neise o lawal whaambau. Amen. Lo mātou ta maa le langi whaafte I tele I lo wanganga sa e lima te ita ina Leoleo Taeao le nei Taeao. Mātou o le atu lea. Ia mawhai ona iai au manuia I lunga o lau whanau. Lunga o lau e kāle sia ma sio mātou atunu o Samoa. Fiai lau whaamnianga I te itai o lau ngā luenga. Lau komiti se ia o lava I seo pito I titi. Ia tuli loina I mātou o mātou whenga ia I whiau ngā luenga mtiuti o le nei Taeao. Ia fo iatu ia te eo lau vi inga wha ngalo so mātou whatau wa wha manu ia mai lau fio I lau suafa Yesu. Amen.